Yes, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese abadukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye. Turavuga amajyepfo, tuvuge amajyaruguru, tuvuge iburasiro bw'izuba, tuvuge umujyi wa Kigali, mwese abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese abari mu gihugu cy'u Burundi, mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turavuga tuti amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, aho tuje kubabwira ko igisirikari cya Kongo bakimaze igihe kirimo kiratsindwa, cyamaze kuba kibona abarwanyi bashya, cyamaze kuba kibona abofisiye bashya bamaze gusoza imyitozo ku rwego rugomba gufasha iyi RDC guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke uri kubarizwa mu burasirazuba bwa RDC. Ni mu gihe FARDC imaze igihe itsindwa na M23 yabonye amaraso mashya ya Special Forces, ubwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zabonye amaraso mashya mu nyuma y'uko abasirikare bagize ibyiciro bya mbere by'ingabo zidasanzwe zisoje imyitozo ihambaye zari zimazemo amezi atandatu. Aya makuru ndetse n'andi twabateguriye yose turavuga ngo ni mwice tuyaganireho, kandi muduhe like, muduhe comment ndetse munasharinge abantu bakomeje kwibaza ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi we ubwo arimo arashaka nawe izindi mbaraga zose zishoboka ngo arebe ko yakwikuraho ikibuye kiri mu bitugu bye. Ubwo turavuga iyi mitwe yose ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo, ariko AFC M23 nk'uko twe twabibagejejeho yo iramunenga kuba aheza abahoze ari abakuru b'igihugu, by'umwihariko Joseph Kabila wakiyoboye kuva muri 2001 akakigeza muri 2019, akagenda akimusigiye agiye gukomeza amashuri ye muri Afurika y'Epfo, ndetse yanavayo aho kugira ngo afatikanye nawe kuyobora iki gihugu, ahubwo agahita ashyiraho urukiko rwo kumugenzaho ibyaha kugeza ubwo rwamukatiye igihano cy'urupfu. Uyu rero Joseph Kabila akaba ari kumwe na AFC M23 nk'uko bamaze kwihuza kugira ngo bakureho ubutegetsi bubi bw'uyu perezida Tshisekedi Antoine Chilombo. Ndetse amakuru aragaragaza ko uyu Joseph Kabila ubwo yari agiye gukomeza amashuri muri Afurika y'Epfo ari we washyizeho uyu Felix Tshisekedi kugira ngo abe amufasha kuyobora iki gihugu, nawe ajye kongera ubunararibonye kugira ngo ayobore iki gihugu mu buryo kigomba kuba nka paradizo ku isi yose, dore ko ari n'igihugu gifite amabuye y'agaciro ndetse gifite ubukungu, ariko nanone kikagira abaturage bahora bikoreye uturago twabo bari kwirukanka hirya no hino. Usibye mu bice biyoborwa na AFC M23 abaturage bararyama, bagasinzira, bagacuruza, bakanunguka, ndetse bagahora bavuga bati harakabaho AFC M23. Kuwa gatandatu rero itariki ya 25, ubwo ni mu ijoro ryo kuwa gatandatu itariki 25 Nyakanga 2023 nibwo umuhango wo gusoza imyitozo y'abariya abasirikare wabereye mu kigo cya gisirikare cya Kibomango. Uyu muhango uyoborwa na guverineri w'intara ya Kasai y'Iburasirazuba Jean Paul Mwempwa Kapo, niwe wari uhagarariye iby'uyu muhango. Aba basirikare bashya bagize umutwe wihariye washyizweho ku bw'icyemezo cya perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, aho abavugizi biganjemo urubyiruko rukomoka mu ntara ya Kasai
y'Iburasirazuba nibo bagize iki gisirikare. Umuyobozi ubuyobozi bw'iriya ntara mu itangazo bwasohoye bwavuze ko bariya basirikare bahawe amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru yatanzwe n'impuguke zo muri Isirayeli. None bwavuze ko kandi ko nyuma y'ayo mahugurwa biteganyijwe ko bazajya bakora imirimo yihariye ijyanye no kurinda igihugu no kubungabunga ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva intambara ya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo ihanganyemo na AFC M23 yatangira gukaza umurego, ingabo za Kongo zimaze igihe zishigikiriza ku mitwe itandukanye y'abasirikare badasanzwe irimo Hibousi, Serpentinors na Orush n'indi. Gusa iyi mitwe yagiye ihura n'imbogamizi zikomeye ku rugamba, aho FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bagiye batsindwa na AFC M23 mu bice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Kongo. Guverineri Mwemba Kapo washimye icyerekezo cya Perezida Tshisekedi mu kongera ubushobozi bw'ingabo za Kongo. Yasabye ko gahunda yo gushaka urubyiruko rwo muri Kasai Oriental rwifuza kujya mu gisirikare yakomeza kwakira abo basore kugira ngo bamufashe kugarura umutekano mu Burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo haboneke icyiciro cya kabiri cy'abasirikare bazinjira mu mutwe wihariye ushinzwe kurinda ubusugire bwa Kongo. Iyi gahunda yo kongera abasirikare batojwe mu buryo bwihariye ije mu gihe FARDC ikomeje guhangana n'igitutu cy'intambara yo mu Burasirazuba bwa Kongo, aho AFC M23 imaze kwihuza, imaze igihe ifite ubushobozi bukomeye ku rugamba, dore ko aba basore baje kuba ari nk'ibitambo kuko ntabwo bashobora guhangana ni AFC M23. Muri uwo muhango abasirikare bashya basabwe gukorera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite ikinyabupfura, ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Mu yandi makuru tubafitiye none kuri izi tariki, turimo turababwira ko nanone turi mu Burasirazuba bwo hagati. Dogiteri Muganga Ntawitonze na Honorable Rutamaguzi yatabaje inteko. Wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda, Honorable Rutamaguzi Semakula yatabaje inteko ishinga amategeko, avuga ko nubwo iherutse kwanga Dogiteri Muganga Lawrence ku mwanya w'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kubera ikibazo cy'ubwenegihugu, kuba noneho Perezida Museveni yagennye Witonze Juma Kisenka kuri uwo mwanya byose ari kimwe. Mu butumwa yanyujije kuri Facebook kuri uyu wa 27 Nyakanga 2026, Rutamaguzi yavuze ko aba bombi ntaho batandukaniye uretse kuba Dr. Muganga yari umuntu ubogamye gusa. Yagize ati
rwose inteko ishinga amategeko nta tandukaniro hagati ya muganga na Witonze. Ibitekerezo byatanzwe kuri iyi ngingo bihuriza kuba abo bombi ngo bose ari Abanyarwanda. Mutamaguzi we ntiyasobanuye aho aba bombi bahuriye cyangwa ngo atomore neza icyo asaba inteko igomba kwemeza Witonze ku mwanya yagenweho. Nanone turabwira ko Paulson Kasana Semakula Rutamaguzi akunze kwitwa Rutamaguzi Semakula ni umunyapolitike n'umuhanga mu bukungu wo muri Uganda. Yabaye umudepite uhagarariye na Kaseke South Country kuva muri 2016 yongera gutorerwa uwo mwanya muri 2021. Azwi cyane kuvuganira abaturage ku bibazo by'ubutaka, ibikorwa remezo n'iterambere rya Nakaseke. Yanagize uruhare mu mirimo ya komisiyo zitandukanye z'inteko ishinga amategeko ya Uganda. Mu biganiro ku maradiyo atandukanye yo muri Uganda, Rutamaguzi yumvikanye kenshi yikoma abo yita Abanyarwanda, ashinja kuba baraje gushaka imibereho hanyuma Abaganda babakiriye bakabagira abacakara iwabo, babiba ubutaka, kwinjira imiryango yabo biyita amazina yabo. We akunze kubita Obusaja, ari yo kuvuga ngo utugabo. Aha kandi naho dusoreje amakuru twe twabateguriye. Mu yandi makuru tuzabagezaho tuzavuga ko RDB yamaze kwimura ibiro byayo mu nyubako nshya. Akaba naho dusoreje amakuru yacu. Mugire ibihe byiza mwese mwayakurikiye, mubashe gukanda like ndetse na comment. Bye.